Na ovo sam trošila svoje vreme proteklih nedelja i konačno mogu da podelim sa tobom. U pitanju je e-book od početnika do profesionalca, a to je mesto na kom ćeš naći sve one informacije i detalje kao i proizvode koji će ti biti potrebni za početak bavljenja ovim poslom. Od pripreme kože lica, koliko pudera, koliko rumenila, koje nijanse, koje boje, koliko olovaka za očiju i sve one bitne stvari koje te muče trenutno ćeš naći u ovom e-booku. Tu su također i četkice koje će ti biti potrebne za oči, tako i za lice i sav onaj propratni materijal koji prati cijelu karijeru jednog profesionalnog šminkera u nastajanju. Ovaj sveobuhvatni e-book će ti dati odgovore na sva ona pitanja koje muče sve vas koji žele da se bave ovim poslom i ne znaju odakle da krenu sa ulaganjem kada su u pitanju proizvodi. A ne bih ja bila ja da ti nisam spremila još jedno sjajno iznenađenje koje te čeka po preuzimanju e-booka, a na koji možeš da se prijaviš na linku u opisu mog profila. Preuzmi e-book i javi mi svoje utiske.